igihe ubona umuntu afise ibintu ukibaza ngo hari icyo yakumarira akakwima kandi abifise nibohera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Uyu mwami yari amaze igihe kinini aboshe. Amen. Haleluya. Oya haleluya. Haleluya. Hari ukuntu umeze, hari abantu babigizemo uruhare. Imana itugirire neza. Narivuze ngo Imana itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Imana itubohore kandi itugirire neza. Fise umwishwa wanje n'umupantegoti yaransanze kamiyendwi ubutumwa ndungika barabukurikirana bw'amabohero. Arambwira ati kuva urungitse ubutumwa ndabukurikirana namwe buncika. Na ibintu byose bishoboka narabikoze ndasenga kandi nakijijwe, ariko nanjye nasanze ubuzima bwawe buboshe. Ndabwa ntusimba bunaboshe rero buranaboshe na cyane. Kuva nyina niwe mushiki wacu mukuru yarongorwa mu rugo ari nta kwezi kurahera akomeye, nta n'ukwezi na kumwe kurahera akomeye. Ndabwa nti sokuru wawe ntawe wabonye, so ku myaka 50 yari yapfuye. Ati nanjye ibyo naramaze kwiyakira, narabwiye n'umugore yitegure ko ngiye gupfa kandi ari munsi yanjye. Hari ibintu tutagomba kwemera, tugomba kwanga mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Yaramaze kubibwira umutima, arabibwira ngo nanjye ku myaka data yapfiriyeho niyo ngomba gupfiraho, ariko je narabyase. Uko umuryango wabayeho siko ngomba kubaho, uko abarozi baba bose siko bagomba kumboha. Hari imbaraga z'Imana zija gutabara ubuzima bwawe. Ngaho tera haleluya. Hongera haleluya. Imana ishimwe. Naribuze ngo Imana ishimwe. Hari abantu baba mwibohero ku rugero, uzi ko ari abantu bapfuye batari gupfa. Hari ibohero ry'igipfumu ry'iwanyu, naho umuntu amene ku mutwe baca bajya kubaza ngo reka nje kukubariza. N'umukobwa niyatebye kurongora reka nje kubaza. Imana ishimwe cyane. None abandi ko bajya kubaza nawe utaza kubaza Imana. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bicaye muri kino kibanza inda zabo abarozi bugaye. Ndumva Imana igiye kuzugura mu izina rya Yesu. Uyu mwami ngo yari amaze imyaka myinshi ari mu ibohero aboshe, atagira imbere atagira inyuma. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu aboshe aba afise ahantu atagomba kurenga. Hari umuntu niyo ageze ku miliyoni 10, Imana itugirire neza, atagira umutima mwiza, gasanga yayaguranye. Baguranye bakagukubita ku ntoki. Uhaye ideni ntagusubiza. Yesu ashimwe cyane. Imana igutabare iribohero. Uzi ko hano hari umuntu kuva yakaba kuva yitwa izina atarigera avuga ukuri n'umunsi umwe. Ko karuzi ndiko kumvise. Hari umuntu kuva yakavuka abosha mu bintu bikenewe nibidakenewe. Imana itugirire neza. Haleluya. Ibyo nisize kwa byumvise. Muze nigeze kuba mfise umuririmbyi hano ku rugero, nigeze naho yamugira akagwaye ntamwiboneye n'amaso, sinapfa ndabyemeye. Mongwiki kandi agira yarakize n'ubu ntarakira. Amen. Ariko Imana itubohora. Urazi Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Kwa kandi narababwiye nubona umwana umurungitse ku ishure, ukabona umurungitse ku ishure bamuhaye ikaramu imwe agatahana 3, ukamuha ikaye 2 agatahana ikaye 4, umenye ko ari mu ibohero. Ejo naho bazomushyira muri banki
narababwiye umuntu afise ibohero ryo kwiba naho umurungikani iyo isuka umuhini w'isuka arawurokora akagurisha umuhini akakuza n'umuhini akawugurisha kandi umuhini burazimvye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. None bakurikaye amafaranga ukava ngo baguhaye ngo uyatware cyangwa ngo baguhaye ngo uyashikane. Amen. Haleluya. Kera narinze abantu basenga ngo babarabohotse ariko nibo bantu nabo nyene usanga tuboshe ugasanga turaboshe naho umuha amafaranga ntagusubize kandi asenga. Umuhaye ideni ukamengura mugabi ukaguca wibagira. Abantu bakubitana ku ntoki n'abantu basenga. Amen. Yesu ashimwe cyane. Imana itubohora. Haleluya. Oya haleluya. Umviriza haleluya. Haleluya. Imana itubohore. Imana ibohora ubuzima bwacu. Hari abantu bari mu mabohero y'igihe kinini afise inkomoko yaho twakomotse, hari nayo twishizemo, hari nayo badushizemo. Yesu ashimwe. Naribuze ngo Yesu ashimwe. Haleluya. Imana itubohore mu izina rya Yesu. Naribuze ngo Imana itubohore.